Biake gima omwanchi omurigeria begetaseni gensoko no gasemera kwanenga kwabere kogotwara oburigeria oboro biake gima nebiro bindene ngo kwarigania asemesa ya mangana maya elinde ngomanye nare yabereka gokorekana korwa chingongo chonsi inyechense ekero chiri tariki isano nemo chumutinyo 10 umwaka bwechiri bubere 2025 omwanchi omurigeria kerere eiki yogochengera obokoreri gochia ase abakori imirimo igo ase wiki yiga togatebanga happy customer service week mwanchi omurigeria korende mwanchi omuriga tiari nkwariganete ase mesa ya mangana maya senchera yo bwengenga mona ogosiorigwa kumoroberio onyota imeyorogongo rwagusi ase county ya Nyamira na boige county ya Kisii nigo bakogocha kigwa litkoria rero na sensemo ya siasa niga bamirire be serikali ase ntundende bagenda tagwesokia na boigo kwenekya okweroberia bosi bobochori kondo mwanchi muri toska tonyegera nkwira nanda segekeke keribosio elinde ngumanya mange asenchira yobwengeria nenkerubo Frida nilio kaneke bna chibicha nilio gira gwikira sole asenchira ya bene nere Brian Achaka bakobwatera na director Zack na boigo Felistas Kabendi. Kwechaka amaya yebire bigo mwanchi omurigeria ni gongo kumanyuna chingaki abakori emirimo imeyense bagochengera eiki yokurwa obokoreri emanyekanite buna customer service week ni go mwasiri wabakori emirimo Geoffrey Ruku ara umuyiga bogochengera eiki yiga ime yomochio Nairobi okwana na abakori emirimo ba Huduma Center ni garuge kuregetindi gochia asa abakori emirimo balia bagotumika amasakara yobolimo na boigo obokurumi. We have many people working in government who have been paid double pay, who have changed job groups 3 times a year, who have been exempting taxes which are not supposed to be exempted, who have changed their date of birth again and again to cheat on the date of retirement. So if you are a human resource director in government institution and you know you are doing this, very soon we are coming for you, you will be prosecuted. And once you are prosecuted, you will lose your job immediately. We have a report which is not good. Crime has been perpetuated by human resource directors. Changing of the dates of retirement, of birth, tax exemptions to people who are not supposed to be exempted, change of job groups. You are in one job group, but next month you are in another. You are getting a salary which you are not supposed to be getting. And this is done in coalition with human resource directors. I have firm instructions from the head of state, head of government, President William Ruto, to fix that matter. Unenchereye mo yogosira abasai mense ya Kenya kwenyorera emirimo gwetera omuroberio onyota nigo muroberio ochakigwa ase county chonse 45 me county ya Kisii nigo mobiso monene ase wisara yoboerania na mangana yekerero Stephen Saboke arairo muroberio yo imeyeskuru yokorwa amaigelio yobobundi ya Kisii okwana ekerekyo nigo aereire obuya bw'omuroberio yo ogochiko bwaterana n'eki serikali chonsi elikwaneke buna abasaye nkwenyorera bale amabaga yemirimo imeyense ya Kenya kolengana neganga yomorai bwense moske Dr. William Ruto nigo kira omusaya bweneta kwenyorera libaga ase okoligia engere yae ya kiralitko rero muna mwaigwe tuachagaiga at Kisii Polytechnic ucha launch egento kia nyota ne project ego target abana
abake vichana wale miaka 18 na miaka 29 walibeta nyorete baga bagende university the dropouts muna mama yete kusiga munere nkogu nawe buli mama yeta mangana ya umwana class nyiruko ende university kuse agule abantu batabono yo elire oyo kende nkeyo nkiara chabe almost like this person is useless. The opportunity to airule ne president ne program ya nyota no ko enroll ya bana aba pata chete university kuse batari university egere paso program ye ebintu bitatu. Number 1, no ko ba skill abandi bali bata train ti bandi bata na mechanic abandi bata ko ende bintu agriculture abandi bata ko ende bintu binde egere ba basic training skill bebundise onye basic training ya banyo ratisan igintu bere konyere. Number 2, abandi bali bakolire bintu bagwate bara bayisa magoka bose bikoro byabo abandi okonyorara gusino mugagachi mu yasana abandi bala chimekanika bayasana bakujara korosiga chigali kabisa lakini hata certificate inero prior learning recognition ego chakora egera bantaba ba learning lakini bata certificate ebe nambaisa to yagera to chala roga iga no ko basomia mangana biashara entrepreneurship egere ben role is program ya nyota bagende se business bagende egere basoe ba tested is biashara kibagende tiko kora egere ba itre process yo CP bali bako faul bako moedio bakonyora 50 ne target president ebegete kere ward chigo digitu chonsi bimene chagu sijira 45 kere ward nyora bana 70 na kero mwana 70 anyore 50 nakusiga mno tubwate chigo 45 abana bonsi bikusingi bonja koba 3150 bako benefit nakusiga nero ere ward ene county ene kabisa ya Kenya chi county angisa to jira mujikolenga na gusi abanta abana chiri busa to 150 is one of the highest numbers bako benefit kuresegente Kenya. Omasemia weli chiko aiga Kenya umusike Shadrack Museni garaire ogochaki gwa kumurubiri bwoko na enibo ochia sabasae inse yesiro yeserikali yokuimukia abasae kagukwana asege ikaro amone bitabo byoburendi me county ya Nyamira nigasabire abagambi koyeneke buna abasae nkwelike bare inse yomurubiri yo nyota gusomurubiri nyota nigo olengete abasae chiribu chimisano na isatone 20 aiga Kenya engima ase abasae egatie miaka 15 netato goika 29 na balia bare no bolema babe inse miaka 35. Lido kutunzwa na ndio baadaye inaendelea kuleta. Mimi nikiangalia zile projects zimekuwa rolled out kama hii ya Nyota, and I have no doubt today tukitoka sisi tutaenda kuhakikisha in every ward, because they are going to tell us the numbers that we need of the youths that are going to be supported from every ward, na kuguide through the applications kwamba we will never be the same again, because pesa itakuwa imekuja for each and every ward. The 1,450 wards in the whole country, hii pesa itakuwa imefanya nini? Imeingia huko. We will also talk of other government programs that are important that we also need to embrace as we go out. Zile ambazo pia tunahitaji nyinyi kama viongozi wetu tushirikiane. Zingine mnaona hata projects za serikali zikiharibiwa, lakini projects zetu kama sasa hapa kwetu Nyamira, na nilikuwa naongea na waziri wa energy na PS na the CEOs, vandalism ya transformers, hiyo vitu kukatakatwa na nini is the highest. Na sisi kama viongozi leo tuko hapa, ni vizuri tuulizane. Tumeletewa project ya scheme. Project hiyo ni ya community, lakini pia
unapata kwamba hiyo project mtu amekuja ameharibu mambo ya maybe transformer wamechukua hizi. So these are things that as leaders we must also combine our efforts to ensure that we deal with those. Kubwatikana nebikore byabasae gotwara ebirengeri ebinge ebyo anene ake bikobairera kobera barabubuka na gotwara ebirengeri byo kwerusia obomoyo bono nigo obosemya bwarure gokia ase abasae abo okwanana bayibuli babo na kobaerera emechando babwate unenchereyemo yogokeania ebikoro byo kwerusia obomoyo nigo boigo abasae abo bakwanire ebibiko gera batwara ebirengeri ebinge na kogania ko babarabubuka ekanisa na bayibuli nigo batatigwa mayega ase babere bagosemigwa kwenekia ng'achinga kichonsi ngo ikabare abasae ange ase ogokora amoncherelyo Kwengenta kwaletire issue nyingi sana mune orugongo rwitu rwa Gusii abasae bange bakwengenta tutakwana kurwa ngoro yabo goteba chishira chiko barenga bono bonyora omonto na babwata obokongu kabisa lakini osinyuko gwete inono omonto bamenyete nere unafanya tu our feel free kuongea na the parents, the friends, alafu ni venye pia sometimes you don't get people who can listen you and understand you, so you just end up feeling lonely. Again, tegetangani changing trends. Abantu abange bachakire gokobi amangana y'abasongo amangana ngumbu. The church and the parents should play a big role in guiding us, the youths, kwa sababu we all look upon them for guidance and everything since wamekuwa na bado wako na kuna mengi wameona yenye sisi hatujaona. Wanafaa kwenda church, alafu church leaders wanafaa kuguide pia wanafunzi na watoto venye wanafaa kukaa na wenzao. The church and the parents should play a big role in guiding us, the youths, kwa sababu we all look upon them for guidance and everything since wamekuwa na bado wako na kuna mengi wameona yenye sisi hatujaona. Wanafaa kwenda church, alafu church leaders wanafaa kuguide pia wanafunzi na watoto venye wanafaa kukaa na wenzao. Iboli baminto babwana neto moiboli no muntu sensitive moiboli nabakomanya omwana oye mnare moiboli baminto tobwante mwato bekamo mogo tutigari chinga kichiri tutari kwenyara chinga kichiri asenge tutari kokore kwenda tutari ko bamona ino mogo tutiga abayiboli nainwe karo mwaro lenga abana baino bakirire babekamo mwara abasemi mwabatebinga umwana abwene tukobaigana iga. Wazazi wanafaa kuwa close to watoto wao. Abarai abo bakwamireria serikali ya Sentu Ndende nigo besokire na kwenekia okweroberia bosi bobochorio bonene bakoragwa no muraibi kiama gia DCP Rigathi Gachagua nigarwa esegeto gocha asabasae kwenekia bunanko bwatabare ekura elio gokora amoncherelio boigo nigo boigo baboliwe komosira Kalonzo Musyoka bosi bobochorio bonene. Mimi nauliza vijana Jenzimbo Jezimbo, nyinyi ndio dawa ya Kasongo. Lakini kwa hii vita mnahitaji buduki ya kwenda vita. Na buduki ya siasa ni kura. Vijana wetu ya Masii mujiandikishe mchukue kura. Huyu Kalonzo Musyoka hakuna pahali ataenda, hakuna pahali anaweza fika bila nyinyi kuchukua kura na kupiga. Tumekubaliana? Tumekubaliana? Na hii kura tumesikizana. Hapa Ukambani tunataka nyinyi mkusanye kura 4.5 million. Mutaweza? 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 Nyinyi mkikusanya 4.5 maneno ingine muulize mimi. Tumekubaliana? Tumekubaliana? Jezimbo. Huyu Kalonzo hii miaka yote ameumia, ataenda wapi bila kura? Wapi? Mnampenda? Mapenzi bila kura ni ya kazi gani? Hata mkipenda yeye ni mwanamke, mapenzi yake ni mtachukua kura. Jenzi mtachukua kura.
Sisi tunataka kuuliza nyinyi Wakamba. Sisi tunataka tufanye kazi pamoja kama makuzo. Lakini uhusiano wetu utaletwa na kura. Kwa hivyo kila mtu hapa Machakos, Kitui, Makueni, Taita Taveta ambaye ni wa familia yetu ya Ukambani tunataka achukue kura. Mtachukua? Tinga kecho boigoni gomuraibe kiama gia Wiper Patriotic Front Kalonzo Musyoka aboli abasaye ba Gen-Z wesokia na boigo koyetulia ense ya Kenya. Manyana boni gaene kebuna abasaye korwa chinse chinde nigo babeire ekiorokerelio ase babeire bakoira omurobelio gose ekiorokerelio ky'abasaye ba Gen-Z ase okogikelia oborayo bobe na boigo obokurumi. Mko tayari kukomboa nchi yenu? Vijana Gen-Z mpo? Mko tayari kukomboa nchi yenu? Nyinyi wa Kenya vijana Gen-Z wamepeana mfano wa ajabu. Hivi tunavyozungumza, nadhani kesho ama kesho kutwa kuna maandamano mji mkubwa wa nchi ya Madagascar unaitwa Antananarivo. Wakenya watoto wa nchi hiyo walipata motisha kutoka Gen-Z wa Kenya, kwa sababu Gen-Z wa Kenya mmekuwa mfano mzuri duniani kote. Nyinyi mmesema mtaki serikali inaongozwa na wauni, serikali ambayo inaongozwa na walafi, serikali ambayo inaongozwa na wetu ambao wanaiba mali ya umma. Hivi tunavyozungumza tunaelekea kwa mahakama kumwambia Ruto hatutakubali ubinafsishe kampuni ya Kenya Pipeline. Hiyo ni critical infrastructure. Hiyo ni mali ya watoto wetu na vizazi vijavyo. Manche murigereria kurwa soroboti oroni gongo ikera mwelio bo kumurikera amangana maya asebire biga kurende toska tonyegera ekoraga ense yamo na boigo chinsa isato no bego kumira nere Clinton ondigi elinda kumanya manga senchera iyo boikirano nyoranga na bokwenda ko yabwati ayonsi gwetra chinse mo chiche mitandao asense mo ya Facebook gwetra Ensoko TV na boiga sense meria YouTube gwetra Ensoko TV letria nenkerubo Frida no liane kemna chibicha neliogi lya gwikira sole asenchera ya bene nere Brian Achaka bakubwata nere Director Zack na boigo Felistas Kabendi twara obuligeria oborobia ekero morobelio kubwatia obwongolia mariko na bego kumira ne mugaka Edwin Nyang'ao.